Emakhosini. Umbuzo uthi umsamo ungcoliswa yini? Sibonge ngama-comment ukuthi sikhulume ngani. Uyazi umsamo, masikhuluma ngomsamo. Okay. Ungcoliswa yini? Ziningi izinto ezingcolisa umsamo. Kodwa manje ngicela ukuthi sikhulume ngani ngama-bad behaviors enu. Ninama behavior abolisa kuphi emsamo. Into ezincane ningazicabangi nokuthi ziyenzeke. Uyazi ukuthi ukuba ku relationship nomuntu wesifazane noma wesilisa kungalimaza emsamo wakho. Ongafunwa amathongo akho. Indlela okhuluma ngayo ngabantu, abantu bazwisa ubuhlungu. Kuyenzeka ukuthi uzithole ukuthi labo bantu laba obahlukumezayo ubakhalisa kakhulu lokuthi manje abantu ekufanele ba-account yini amathongo akho. Mighty kunamajaji kamoya la sekuyojajwa, nina nizitshe ukuthi anijajwa la emhlabeni. Hawu ungavela uthuka umuntu ngenhlambe engaka kuphelile lapho. Ayipheleli lapho. Wait a minute, ayipheleli lapho. Ngizofuna ingakho ngithi kulula ukubonisa umuntu ohlambululekile nomuntu ongahlambululekanga. Uma kulula ukuthukana. Uma kulula ukuthuthukane. Uma kulula ukuthi wenza omunye umuntu into ebuhlungu, wazi ukuthi awuhlambululekanga wena. Kuyenzeka ukuthi nethonga selikiyekile nomdali alisafuni next, so uqhubeka nje wenza isono, ubulala abantu, uphula inhliziyo zabafazi, uphula inhliziyo zamadoda, kuyisona esisekhanda esingeke manje esingalawuleki, I meant to say. So ziningi izinto esiziyenzayo thina ezingafunwa amathongo ezibuye zenzeni zilimaze emsamo. Now sengibuyela lapha emsamo ke izinto ezibekwayo emsamo. Uma makuthiwa umsamo wakho ungcolile, abantu abadala kwamele bagezwe, abantu abadala kugezwe amathunzi amnyama, wazi ukuthi kucuphe ini ngesilwane. Kuyenzeka ukuthi i-first generation yayinesilwane and isilwane sakhona si-useless ngoba esokuthakatha abantu leso silwane sihlukumeza noma sithindlengula abantu besilisa nabantu besifazane la ekhaya abantwana. I-benefit yaso kwakuwumuntu bekahlukumeza emndenini kuphela. Yeah, yizo ithwalo ezakudala ke ezihlukumezayo manje. Leso sithwalo leso ilwane nje ezingasho lutho. Ilwane ezichitha igazi. Ngoba lo muntu loyo kuleyo first generation wayefuna ukubulala umndeni vele ngenxa yesizathu sakhe. Ilwane ezimbukisa ebantwini ngathi unamandla. Okay, uzoba namandla ngenxa yaleso silwane vele. Ngoba abantu kwamele bamsabe. So ithwalo ezinjalo nezilwane ezinjalo zabacede emndenini ngoba kusala inhlupheko kuphela. Uma kuthiwa umsamo ungcolile, wazi ukuthi isilwane possible ukuthi sikhona lapho. Abantu abadala basically abekho emsamo. Abekho emsamo kunalesi silwane. Kunalomkhuba okhona. Kufana nanoma na abantwana ensele asithi i-third generation. Manje sikhuluma nge-current situation eyenzeke emisamo yabo third generation. Abantwana bomuntu bayi-3 or bayi-4 uzothola ukuthi lo munye usezethisi, lo munye uhamba izinyanga, lo munye uhamba umthandazeli, lo munye umzalwane. Lo msamo ngeke ube right and then kuyoba nokusolwana as long as ningaka understand ukuthi enizilanda from ngaphandle, enizilanda from outside. Mawuphuma uye enkonzweni, mawuphuma uye esigodlweni senyanga, mawuphuma uya kumthandazeli ovisini lomthandazeli, wazi ukuthi akusiyona eyala ekhaya. Uziyocela uncedo mayelana nala ekhaya. Kodwa eyala ekhaya ifuna nibe 4 ninjalo nabantwana bomuntu nisho ukuthi nayi inkinga isithola ekhaya. Sincedaphi?
So inkinga yasemsamo kahle hle ngokomthetho isolva njalo. Thina singabe hlambululi ithi sintshele akusekho njalo. Abantwana bomuntu abakhona ukuhlala phansi bacabanga ukuthi okay siyoyenzani, since kune situation yokuthi izingane zethu zishada zibuye, izingane zethu zimoshakalelwa impilo la ekhaya, abantwana abala ekhaya bafaka buhlungu, kuningi la ekhaya abantu bonke abaphophi, ziningi, kukhona le case esemndenini isuswa kanjani needs you nonke. Kodwa ke mangibuyela kwisithwalo kukhona laba abathi mabaloku bahamba igodlo bahamba bonyanga mthakathi baba advise ukuthi baphakamise lesi sithwalo sakudala. Yiyo ioption ngoba uye kuphi kunyanga mthakathi, awuyanga kubani kumhlambululo okufanele akuhlambululele lo mkhubo oyenziwe kudala okwazi ukuthi azoguqula nabakini ababeganga bathakatha indlela umhlambulule. Noma sithi umthandazeli ongumhlambululi ozokhona ukujika idlozi ukuthi lingene ekanyeni lishiye, ngoba uma uhamba uthakathi usathakatha nangale ngokamoya. Mawuzocala ubambe umuthi wena njengengane yakhona, njengesizukulwane sakhona, uma ubamba umuthi wazi ukuthi kuyoqhamuka umthakathi owakini owayephila la emhlabeni, uyamchubekisa ngokungcola ngale. Angazi ukuthi kuyazwakala. Please ngicela ukuthi ni comment and also siyabonga nisho ama topics ekufanele sikhulume ngawo. Please don't forget to like and subscribe.